Zdravo svima. Danas radimo matematiku za 6. razred i kao što sam danas rekao, u pitanju su proporcije. Pitanje koje sam postavio danas glasi: drvo visine 12 metara baca senku dužine 5 metara. Koliku senku baca drvo visine 18 metara? Ovakve pitanja se najčešće rješavaju postavkom proporcija, a da bi sve bilo vizualno jednostavno, ja sam napravio jednu malu sliku ovdje da bi to moglo da se prikaže na jedan drugačiji način. Znači dužina, odnosno dužina senke i visina drveta. Pored drveta imamo jedan trougao da bi sve bilo malo jednostavnije i jasnije. Postavljamo proporcije tako što prvo pišemo znak jednakosti koji nam kaže da su leva strana znaka jednakosti i desna strana znaka jednakosti jednake. Što znači da ukoliko napišemo visinu u gornjem dijelu razlomka, visina mora da bude i ovdje u gornjem dijelu razlomka. Ukoliko upišemo dužinu u donjem dijelu razlomka, odnosno dužinu senke moramo da pišemo u donjem dijelu razlomka i sa druge strane. Pa ću ja to da odradim na jedan praktičan način. Znači, 12 metara je visina, dužina senke 5 metara. Ukoliko je visina 18 metara, onda je dužina senke x. I to se rešava tako što se unakrsno množi. 18 puta 5 je 90, što znači da je 12 puta x, odnosno x, jednako 90. Da bismo dobili x, moramo obe strane da podelimo sa 12, što nam daje iznos od 7,5, odnosno dužina senke je 7,5 metara. Sada se fokusiramo na engleski da bi sve ovo objasnio na engleskom i naravno ja ću samo da se fokusiram na matematiku. So in order to solve this type of problem, we need to set up the proportions. It matters the way we organize proportions because most important things when working on math problem is to set up the equal sign. This equal sign means that both sides are equal, which means if we put the height on the top here, the height of the tree has to be on the top here as well, and the size of the shadow has to be on the bottom. Now, once we set up the proportion the right way, we cross multiply, which means 18 times 5 is 90 and 12 times x is 12x. In order to figure out what the x is, we need to divide both sides by 12, and that tells us that the answer for this type of question is 7.5 meters. I hope this helps. Nadam se da vam je ovo bilo jasno. Ukoliko imate dodatnih pitanja, upišite u komentarima. Prijetno!